Kapitan Enteng! Naimbaga bigat mo, Kapitan. Kastamat kan kakagawad. Si kakaditi officer of the day ita. Wen, Kapitan. Sinapsapa kunta, kunayumot nga dapapanan nyo ita nga agsapa. I would. Mapan kami umatindar iti pa birthday di talaaw. Ay, ijayan dalo siya di tadakkel abalay, Kapitan. Wait. Sige nga ron, siga pala ti maka mo dito barangay hall. Agsubli kami inton madam dama. Yahoo! Na! Paray! Na, Ang mga numala daw ta! Ay, umayakaw! Ay, sige. Babay na! Ala, nagsapa kayo matan, Kapitan. Tatabadong, saan kami pa'y anak kasagana? Agluto kami pa'y laang. Sana bala, Lucia. Tumulong kami ngagluto kin ni pare Enteng, tapno malpas sa dagaw. Kasta gagpasa. Ayat ti mailuto, tumulong kami amang isagana. Tapno nadardaras amalpas. Ala, nakababainen, Kapitan. Kapitan kayo pa'y matngarod. Agluto kayo kit din dito'y balay meng. Ay, no problem. Ragsak ko ti tumulong, iti panagkasangay ti anak mahaw. Agyaman nakngarod ano kasta, Kapitan. Ala, mapan kayo ngarodin ijay kusina. Adda amin ijay dagiti maluto. Ken addamot kaduayo ijay amang isagana. Pare, umaykan. Mapantan iji kusina. Ay, nagaduti sagana dalo siya iti panagkasangay ti anak na Wen nga ron, pare. Atoy, pare. Atoyan. Idulin mo day taabag. Atoy sa nga kilo apansit, pare. Abangan numadlaw na. Saan, pare? Kat no nagaduti sa gana da. Jipot. Di mo ipulpulong, Oray tamay sa laeng matinalami, Ha? Kat no inalayo pa itay may sa kilo itay nga spaghetti. Amangan no agkurang tunti sa gana da. Saan nga kurang gaputa do? Ala, ituloy tayong tagluto. Tapno malpas tayo mutin. Hindi, dandanin pandangan. Sige lang, kakapsat. Mangan kayo lang. Ado ti sagana ni John nga anak ko. Manang Lucia. Ay sus, kasano nga tan? Nagkurang matanti makan. Adda ka di pa'y mailuto. Tauray agluto akpay. Anya, imposible nga agkurang. Kat nagado ti nailuto. Sige, mga tayo pa'y. 8 kilos apansit. Ken 5 kilo nga spaghetti. Kastamat ti karne. Nagado. Sabali pa'y dagiti salad. Ken dagiti daddo maaputahe. Ngam, talaga ang maibusan manang. Uray mapanyo kitaan dagiti nagkargaan ti makan. Anya, nakaskas dao mat anaibos adagos dagiti makan. Ket basit mat ti dimmaray. Awan mabalin, Talaga na ibusin ti makan. At dapay ng basit at talagan. Saan niya umdas para kadagiti ado at tao? Anya matan, nakababain mat no maibos ti makan. Sige, agpay deliver aklangan tapno na dardaras. Ha! Talaga nakaskas daaw anaibos aming dagiti nagado ang makan. Agdatayon dito'y balayaw, Kapitan. Ay na, madanagan pa itay. Kunaklakik din. Nurikisaan ni Manang Lucia dagiti bagtayaw. Danag mun aya. Apay kumarikisaan na. Nerbyuso ka launay, mat jipot. Alaam kita jay bingay mo. Tayawid mo matan. Ay, saan ang tata? Uray ko kwayo aminan. Ay, mabainak amang bitbit. Ay, Nagkapoy ka matan. Mala, no di mo kayat. Siyak nga raw ti mangyaway. makamo kayo tata. Basta jak kayat nga laan dagita. Enteng, anya manin ti inaramid yu iti kasangay ti anak ni Lucia di talaod. Timulong kami ang nagluto, nagisagana. Makita, siyak lang ti kastoy. Kapitan ama pan tumulong agi sagana ken aglutaw, iti kasangay ti kalugaran. Kahit, anya nga ro, dagito'y nakakarga iti supot. Intanda kada kami, tatangdan mi kanaw. Ay, jak mamati, Enteng.
Ti kunamkit day, inlibas yung manen dagita makmakan. Naa. Ay, anya, matan ti kasta nga aramid yaw. Naluto, kas kadasaan naluto, iyawid yaw. Kasanon, no nagkurang ti makan. Ay, uray at tabak ng damit. Ay, uray pay. Saan lataan na saya at ti aramidan yaw? Saan kami nga ron ang makapangan, iso anang ilasin kami iti saan ang nalutaw. Ay, iluto tanto dagita inton kasangay ka. Anya. Ay na, ay, nagmayat matanti kastaw, iba daw. Ado, tinaikargam iti sili ita, anagapo iti punsyonan. Kanayon ko maakastaw, kanayon ko mga addaag papunsyawn, tauray sa anak ko nga aglutaw. Wen ko mga rod, gamdi mo unay mo't pigsaan tag sa o atuyang, nakababain no da makangagkan ka. Aywan anya, ay na. Naipigsak mat ngagpayson ti panagsaw. Malaki din. Yung kaisaganan dagita amakan, mangantan tani, mabisina kaon. Mabisinak manen kaputa adayaw ti pinagna. Gumatak man iti dilata kagawad. Kanayunan mo iti may nga itlawg. Mabitlaang. Adtuyan ko araw. Ito'y matibayad ka. Nagyaman nak. Ay, huwag gayam. Apay asan ka makikuykuyog kada anggal mo mapan umatendar kada gitipaskan dito lugar tayo. Kuwang amin kagawad. Idi pa'y laman madlaw ko day taa. Apay, di mo ida kayat akakuyog. Agpapaudi ka mo tamapan. Uno saan ka umununa ka? Kinapudno na. Mabaina ka makikuyog kadakwada. Nalaing damot ngamin nga gisupaw. Nga uray saan pa analpas anangan amin at tao ngayong matindar. Kasi itinaminsan ang nakikuyog ka kadakwada. Nagadutiin supot da kinitataba daw. Nga uray adupay lang ti matindar asan ang nakapangan. No kasta. Pudno dagwarwara sa damag may papan kadakwada. Nga niya. Nga ari-ari da kano iti silay. Anya? Gatno sana man nagsili ni Uncle Kaw. Saan asili ang nagasang kwarog? Silipin, ti kayat dasawan. Ha? May pagabigat mo kabsat ba doon? Kastamat kan kakabsat. Kasila, ada ka boses mo Dati paborito nga action star. Dati Fernando po Jr. Anya ka diti maipaikokin ka. Kasla napatagtigagaram Agsapsapula kami iti mabalin namang tulong kanyak. Agpaskan kami ngamin into no may alawas kapsat. Awan mo't maayabak kakadwak nga gluto. Makumikom ngamin dagiti anak ko iti negosyo. Pas kada trabaho da. Ang mga nodamot may rekomendam kabsat badong. Kasla action star Ay ko Ada kabsat. Anyat nagan mo itayan kabsat. Siyak ni PJ. Ha? PJ? Ay, nagmayatay. May papan, ija ibagbagam itay. Da kami langan kinikumpare ka Kapitan Inteng. Anya, ang mga nung kababain ba't ka ni Kapitan? Ha? Ay, awan ti rumbang apagbainam. Ragsak mi ti tumulong kada kayo, no kasta ngagpaskin kayo. Agyaman na karod no kasta kapsat. Awan ngamin na talaga ti maaya baka kadwak nga agluto. Kan agisagana iti paskan mi. Ay, awan parikaot, kapsat. Namnamaem ti tulong me kini pari Inteng iti panagpaskan yaw. Anya ka di apaskan day, jay. Kasangay ko ngamin kapsat. Ha? Agparti tayo iti may sababoy. Iso ka sa pulak, ti kadwak nga agparti, kan agluto. Hay, no problem, kapsat. Adda kamin tao akadwam nga agsagana. Ay, nagmayat ti kastoy marikuanang. Kanayon lakuman nga dagpasken. Tapno adda kanayon ti mayawid ni badong ko amakmakan. Ay na, Mare.
Made iti kanayon nga agisupot kadagiti makmakan kadagiti pasken. Mangyawid dalat ta nga uray makita da abasit ti sagana. Anya, apay ngay akas ta ti bagbagam marikwanang. Anya ti kayat mo asawain. Awanda kasi ti bagbagak mari Ibagbagak da ito itapno bagbagam ni kabadong. Kababae, hindi kasting aramid na. Anya kuma. Ninto pa'y kapitan kat saan ang mabagbagaan ni Maribanang. Sa ita, kasta ti bagbagam kinibadong ka. Ay na, makamuka no tagidaksam timbagak. Ngam panang isakit laeng, Mare. Jak kaya ta pagsasaritaan da kayo. Nalawunang si Kanti Hustaw. Ngam manipod ita. Santan nga kumaray. Dakas gayam ti panagkitkitam kinibadong kaw. Dita ka man lang ang baa. Ada ka din ang galantay? Awan met. Jak nga rod amo no sa dino tinapanan na. Pimanaw mo't adagos itay nalpasan nagpamiting. Kung ano nagawid dito'y balayaw. Ay, amangan no napanmanan nakiponsyon. Ay. Amok no apay anagsen na ay kakwarog. Mabaina ko unay. Gapo iti aramid da tatabadong kananggal. No kasdi amaki atindar da iti paskain. Ay, nakarkaro pa'y kanyak Tasyak ti asawa ni Inteng a kapitan dito'y barangay Kabildatan. Ay, uray kasano ti panangbagbagakken ko Aramiden na mutlata. Ay, pampanaganan da idan iti silay. Silay? Ay, katwan silay. Silipay. Iyay. Kasta una abusog ko itinapanan mi ni Jipaut. Sayang na sana nakasurot ni pare ba daw. Kilaat ngawin anagayam ni Minda ijibalay da. Paray! Naimbagta na sabat ka dito'y paray. Sana ko na dimano ni Jibalayaw. Napatag sakit dito ibagam Ay talaga na patag paray. Mapanta ka no tumulong agparti iti babaw Jibalay da kabsat pijay. Akasta? Ay, bayat nga ron Ada manan pakipanganan. Katwa na paray. Kan, adan tumanin ati iyawid ta. Sigurado nga dumanin ti maiposlet. Gaputa dakkel ababoy ko naman. Rumwarak itabanan. Nagsapa kamot na rumwar. Parbangon pa'y laang Papanam tumulong kami ngagparti iti baboy iti balay da PJ. Iti abagatan. Kasangay na ita, kitawan maayaban na akadwan ng agisagana. Ay, Inteng, mapan kayo lang tumulong nga agsagana kan agparte. Uwin ka di. Pa'y manan akasta tituno ti saong kan panagkitam. Ay, di yung manan igaraw tay nagmading aramid yaw. Ay, saan kayo nga agyawid? Mangan kayo latan ijay, kat saan kayo nga agisupot iti makan. Uwin ka di. Danag mo. Ako ang bahala. Ay, basta. Saan kayo nga agiyawid iti makan? Di yung ibabain ti bagbagiyaw. Ewan ka di. Sige, mapan ako. Mga numaladaw ako. Okay kayo kadimot lang dito kusina kapsat badong, Kapitan. Ewan kapsa. Di na kami pagdanagan. Gaputa ayos kami dito. Sige nga Rod. Panawan kayo pa dito tayo nakita ang nagiti bisita. Ay, sige laeng kapsat. Ay, da kamin ati makammo ditaw. Ibagam tulatan no irugimen tagirwar ka dagiti makmakan. Wan kapsat. Sige. Sige! Ay, una yun. Nagnervyusak pa Kunak no makita na dagiti na ilasin asaan analuto a karne. Una yun. Danag mon aya. Ungarad. Di na makita day jay. Kaputan nakalingid damay iti likodan tiri daw. Kasanaw no nakita na gayam. Di pa'y kababain tayaw. Di ka kadagdanag. Di nang tumadlaw anang ilasin tayo iti iyawid tayo. Basta, madanaganak. Umuna aksan nga agawid. Adda kamen, kabsat PJ.
Apay ka di nagsubli da kamay. No, ibaga matangdanan da kamay. Ay uray sa anin. Wan kagpasaw. Da ka di pa ipaaramid mo kada kami. Ala, agtugaw ko lang di tatanda ipabuyak ka na kayo. Ay, pare. Kanya nga tati pabuya na. Buyaan talatan. Sige. Buyaan nyo na yung bag. Kaputamayat na ito ipabuya. Mabiit lang nga. Ijay mo't kusina yun day takabsat. Wan kagpasaw. Ay, Makita ti rupak anang idulin iti karni iti likodan ti rin daw yung kapsat. Wan kapitan, nagalas kayang tiaramit yo. Di ko nayo kag tumulong kayo. Ngem, taktakawan nyo gayam titulungan nyo. ha? Ay, Kaya't nyo ka dito ipabuyak day ta iti bumarangay. ay, Paghasip kapsat, di mo ipabuya, iti publiko. Karimi, saan min nga ulitin ti inaramid maay? Wanyag pa isaw, saan min nga ulitin tinaramid may? Forgive us! Ay, daytan ti maalala ti managisupot, Kapitan ken tatabadong. Uray ko man, no saan nga ado ti isupot yo. Nakababain kayo. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.